جنوچه تیوی دم باش تماشاوانین هجا به برنامه نیورویا اکتوال ام به پیشبری ونه روژا جشنی یاد دیانه ام به جشنی دوباره لو پیروز دکن ام باورم به کیف خوشی در باز به مجارین روژه و تایبت د باکوری کردستان و ترکیه پیواجود روژه و ام ببینن سر اکرانی دیسا به گشتی هرمی و جهانی مجارین کو گرمن کتن روژه و اوانا و دنوا برنامه آمده هبن برنامه آمده دست پیدکه بله تماشاوانی هجام جرامه سرکه یا دسپیکه باکوری کردستان و ترکیه پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک دروژه دیه هری داویجی هفدیتنک چه بول ایمرالیه ریبری دامزرینر ای پکک عبدالله اوجالان دنیر خاندنین خوده جبو چاره سریا پرسکریکان دبیجه دوی کومارا ترکیه دموکراتیک و اوبینگه ها پرسکریکان جی به ندموکراتیک بونا کوماری و گریدیده د سردماکو دستورا بنگهین آنو تینی قاشکرین ده گلک خالین دستورا بنگهین آهی لپیشیا دموکراتیک بونا کوماری آستنگن. پرانیا وان خالان جی نتو چاند او زمانین جدا این انکار دکه او ترکی لسر وان جداهیان فرض دکه. Demokratik siyaset bu hukuk aşamasına پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک کو به بانکا ریبری دمزرینری پککی عبدالله اوجالان ده 27 سبات 2025 ده دست پیکر لباکوری کردستانی و ترکیه روژه و سرکیه. به دست پیکرنا پیواجوی را گل گاف هاتن آویتن. پارتیا کارکرین کردستانی به بانکا عبدالله اوجالان شهر چکداری 5 سالی بداوی کر. لمجلس ترکیه جی جارا یکم جبو چارەسەریya پرزگریکا کرد کمیسیونک هات آوا کرن. کمیسیون مجلسی کو ده 18 سبات ده به بجداریا پارتیین سیاسیین ده پارلمانتوی ده راپورک هفبار آماده کر خباتن خواه بداوی کرن. جا آماده بونا راپور هفبار آ کمیسیون مجلسی اووروه جاوی رایا گشتی لسر چکرنا قانونانه. تاوی کو ده سر آماده کرنا راپور هفبار آ کمیسیون رازی ده تریسه مهدار باز بونه جی هیچ بو چکرنا قانونان پلانسازیک تونهیه. مجلس ترکی کو ده تیرمه هیده دکوه بطلانهی نهاجی داخواستین کرن کو بریا مجلس بکوه بطلانه قانون بین چکرن. جبو چکرنا قانونن هر چی قاسمه ها حزیرانی بی دست نشان کرن جی جبو چکرنا قانونن دمک دیارکری تونهیه. عبدالله اوجالان ایکو ده 24 گولان ده لگراوا امرالیه به هیئت آدم پارتیره هفدیتن پیکانی دیار کرکو لحامو قادن جواکی ختماندن هیه اولو ما او جبو کو پیواجو بگهیجه انجام لزدکن. هروها ریبری دامزرینر پککی دست نشان کرد که چارچوبه قانونی دکاره بنگاه پیواجوی آوا بکه. هروها ریبری دامزرینر پککی عبدالله اوجالان دنرخاندن خویا داوید بالکشان سر مداخلین لدجی جهب اوگود که گشدان که دقومن بنابون دموکراسی که راست و سیاست که دموکراتیک را تکل دارن. عبدالله اوجالان جبو پیواجوی اف نرخاندن جی کر دوی برنامه همو هولدانان گهاندنا کوماری یا بناوروک و چندک دموکراتیک و آواکرنا پرگالک سغلام آ حقوقی ارکک سرکبه. جالیه کی دنوژی لترکیه لسر آماده کرنا دستور که بنگهین آ نون قاشتی کرن. دستور بنگهین آ هایی لسر اساس نتو دولت هاتی اساس کرن. او گلک خالی نوی نتو و باورین جداین دبن سروری دولت ترکیه ده دجین تو ند حسبینن. ریبری دامزرینر پککی عبدالله اوجالان بالکشان سرویه کی و دبیجه دوی انتگراسیون کردان آب دولت ایره لسر اساس کومارا دموکراتیک ببه. ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması. دستورا بنگهین آهایی کو پشتی دربین ده سال 1982 ده هاتیه آماده کرن ده سری ده کرد مافی همون نتو و باورین ترکی تو نحسباندیه. جوان خالان دناوا دستور بنگهین دیا 2700 نهان همون نتاوین ترکی تو ند حسبینه و دبیجه همون نتاوین کودل ترکی دجین ترکن. اف خال لسر اساس نتاو دولت هاتیه ساز کرن و لپیشیا مافی پروردهیه بزمان دایکی و مافی نتاوی آستنگیان دردخه. هروها خالا یکمین آ دستور بنگهین کوک نای گوهرتن هاتیه پیناسکرن جی دبیجه زمان فرمیه دولت ترکیه و نای گوهرتن. اف یک لسر همون نتاوین کل ترکیه دجین زمان ترکی فرض دکه و دبه سدما پولیتیکاین پشافتنه. خالا دویمین آما کازاگون جی بنگاه پولیتیکاین پشافتنه و حالاندنا نتاوین که دبن سروری دولتا ترک ده دجین دردخه هوله. دخالا دویمین ده جی تی گوتن که دبستانان او سازین فرمیه دولت جبلی زمان ترکی به تو زمانان پرورده نای داین و تن زمان ترکی تی بکار آنین. دخالا سیان آ دستورا بنگهین ده جی تی گوتن که همه ولاتین لترکی دجین ترکن به وی خاله کرد، ارمن،
لاس، سوریان، چرکس، عرب و همون نتو تونتین حسباندن. فرضکردنا ترکیتیه یا لسر نتویان دبه سدما پولیتیکاین پشافتن شر و پفچونان. ریبری دامزرینر پککی عبدالله اویجالان ایکو بنگها پرزگریکان وکنه دموکراتیک بونا کومار دردخینه جبو چرسریه جی دموکراتیک بونا کومار پیناسدکه. هروها عبدالله اویجالان جبو دموکراتیک بونا کومار جی پیشنیارا قانون آزادیه و انتگراسیون دموکراتیک دکه. ریبری دامزرینر پککی دبیجه کو کرد و نتوین جدایین ترکیه لدورین قانون هاتبون هشتن و به انتگراسیون دموکراتیک کرد نتو و باورین جدایین ترکیه جی دی بماف و هبون خواه تبلیغ قانونن ببن. عبدالله اویجالان جبو پیکاین انتگراسیون دموکراتیک جی پیدوین به قانون آزادی دبینه. قانون آزادی تیوی واتهی کو همون تو و باوری به هفره و آوایی که وکه و آزاد بجین. 70 kişiydi şu adamın aşkıyla olsun. بله پیامین جشنی ده رایدارین سیاسی ده جی هنگ مجار درکتنه پیش تایبت سروک پارلمانتویا ترکیه نومان kurtulmuş ببونه جشنا قربانی پیامک پاروکریه نومان kurtulmuş ده پیامه ده آنیزمان کو پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک ده دمین پیش ده به سروریا حقوقی او و بنا قانالین دموکراسی ده وات هدارتر ببه او گود کو دوی مجلسات ترکیه دستورا بنگهین آنویا سویل بگره روژه واقعه. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. سروک مجلس نومان kurtulmuş ببونه جشنا قربانی لسر حساب خوی اکسی پیامک پاروکر. نومان kurtulmuş ده پیام خود جشنا قربانی یا ولاتیان پیروز کر و بالکشان سر پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک. kurtulmuş پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک دیسا وکب ترکیه یا به ترور بناف کر و گود. ده دمین پیش ده به سروری حقوقی و آواکرنا درفت دموکراسیه با آرامی جواک پیواجو ده بواتدار به. نومان kurtulmuş de peyama xweda balkişand li ser derxistina destureke nû ya Tirkiye û ev peyam da. Bi amadekirina destûra bingehîn a nû ya sivîl ku azadiya civakî û demokrasiyê xurtir dike, divê ev yek bibe rojev. Meclisa Tirkiye cihê çareseriya pirsgirêkan û pêkayîna hiqûqî ye. Ekrem İmamoğlu, namzedê Serokkomariyê yê CHP ku niha li Silêvîriyê girtiye, ji bo cejna qurbanê peyamek weşand. Peyama Ekrem İmamoğlu wiha ye. Baweriya min bi wijdanê civakê و هستا عدالت یا ملت ما بداویه. از به تواهی باورم کو امی به هفره داوی لوی پرگالا نحق و نقانونی بینن. امی واروجان به هف گرتن. یکیتی و به هفره درباز بکن. امی عدالت او دور جی رفاه بینن ولات خواه. از هیوی دکم کو جشن قربانی یا پیروز، عدالت، آشتی، آرامی و رفاه بین ولات ما و تواهی جیهانی. جشن قربانی لو پیروز به. Partimize yeni üyelik başvurularında بله چرچوه پیواجوی ده روشا داوی بوی شوازیه نیرینن کو هاتنن داین نرخاندنین کو چه بونه مدناوان و چین خوده و صادر خست پیش ام دخوازن و روشه بنرخینن روشا داوی قناغا داوی چیه آ پیواجوی به تایبت آلیه یاسایی ده قانونی ده بحثا گاوان تین کرن دوان ملاداج آلیه دستلاتی و دبیجن گاوناین آویتن درنگ تیخستن پارێزەر وەیسی گونەش وێ بمەرەبە جوانێ ئەندامێ کۆمەلەیە حقوقناسان یا حقوقناسین ئازادە وم خێراتن بەرنامەیەمە جەژنەوە پیرۆز بێ دەم باش جەژنەوەشی پیرۆز بێ جەژنەوە و یا گەلێمە تەوان پیرۆز بێ gelekî spas ji bo tevlîbûna we em spas dikin em ji we bipirsin pêvajo dimeşe pêvajo gihîştiye qonaxekî çawa bi taybet van demên dawî de aliye gavavetine de aliyen gavavetinin yasayı da hin mijar ketibun rojeve rewşa dawiye un çawa dibînin divî milî de astengi hene pêvajo de li gor rêveçûna ku niha derketî pêş un çawa digirin dest بله دوباره دم باش نها دوی مروف سری دا پیناسه یا وی پرسکره که هنه که مروف راست بکه نها ام بیجن به پیشنگتی ریبر و جالان ایترازک راپرینک سرهلدانک لهمبری ام بیجن دورخستنا کردان جو حقوق یعنی دروی حقوق هشتن وسا itirazek hatiye kirin. Ev 5 sal ev itiraz, ev raperin, ev serhildan berdevam dike. Naha ba awayekî hukuki
به پیشنگی جاردی ریبروجالان دخوازه و پرسکری که باوی که حقوقی د آلیه دموکراسی ده چاره سر بکه هم لالیه کردان ده هم لالیه ترکان ده لی دنیرن هشمندی دولتا ترک خودن خواه این اولهی پرست این یک پرست ایک دجبری دموکراسی او خودین خواه ترک نکرنه جبو ویجی نها ام بیجن او قناقا کو تین قاش کرن دا آلیه ام بیجن حقوقی دا پنگاو بین آویتن پیشیا دموکراسی هیزن دموکراسی بیوکرن دوی دا ام بیجن هن آستنگی هن ختماندن تی دیتن او جی لگوری ما دولتا ترک یعنی ریوبریا دولتا ترک دستلاتا دولتا ترک و ذهنیتا یا یک پرست یا دجبری دموکراسی دوجی بر ندایه یعنی نخوازه به شکل که دوجی برده یعنی ام چوا وی قناقت کارم بنا بکن قناق آنها به هولدانین به امبیجن ریوکرنن ریبرو جالان هنکی دمشه اگر امج عالی دولت ده بنیرن براستی دوی عالی دولت ده و گاوی داخازا پنگاوان آویتنا پنگاوین حقوقی و گاوی تونه پرسکری که جبر کودوان دمین داوی ده جیج عالی ریوبریا تفگری و داخویانی چه بون لسر هفجی داخویانی درکتن پیش تایبت پنج گلانی ده کو سالوگرا کنگره بود کنگره ده فسح کرنا خوشی اعلان کرد بود سالا چوی ده داخویانی چه بوند همان دمه ده دیساجیج ریوبرین تفگره و هر داخویانی تین داین دوی مجاری ده از خوازم ویجی پرسکم ده هفدیتنا 27 آداری ده بحثا مطابقاتا که تکرن کو دوی مطابقات ده هنک تشت هاتنه قبول کرن کو وید مها پیش ده مها گلانی ده یعنی ج آداری شون ده و گاب هاتن آویتن دبیجن دوی نابری ده چه بو اف گاف نه هاتن آویتن و پرسکریک چه بیه لگور و اف گاف گرک چه بن یعنی تشتین کو بحث آویت کن تایبت عالی یاسایی ده قانونی ده یعنی سری دا بخصا پیناسه کر نها دوی پیناسه دا ریبری و سرهلدانه هيا و راپرینه هيا و اعتراضه هيا یعنی حیاکو هون ستاتویا ریبر وی سرهلدانه و راپرینه هون دیار نکن هون نکارن چاره سریه کی با آفرینن انشا بکن چاره سری جی دور ده چیه سری دا دوی ستاتویا ریبر و جالان وره دیار کرن وکی سر مذاکروان وره دیار کرن برزو جالان به جواکره و هر وسا به پیکاتین جواکی ترکیه و هر وسا بلکی پارچه ایندنی کردستانی بکار به بکوه تکلیه و با آوائی که آزاد بیجن خباتین خواه بمشینه یکم گاف دوی او به بلکی ام پشتی وی گاوا حقوقی با آوائی که حقوقی بخصا گاوا که حقوقی دیکم پشتی وی گاوا حقوقی که ستاتویا ریبر و جالان ها دیار کرن کسین وی گاوی ام بیجن ملیتانین پکه که ایکو چک دخوازن چک بردن ورن تولی سیاست ها دموکراتیک ببن تولی ام بیجن جبو انشایا جواکا دموکراتیک ببن دوی پیشی آن وره وکرن ام بیجن این کو گرتیگاهان دا زندانان دا وی گاوی گرتی گره او ورن بردان گاوین سرکه ام بیجن جبو وی ای هوجی اوانه هلبت وجی د برنامه خدا دست پیکا برنامه دا وجی دا آلی دستوری دا جی پیدوین کو هی و آنین زمان نهاد دستورا دولتا ترکیه هنکی سر یک پرستی هاتی آوا کرن و هر وسا استکارم بیجم دش کردایتی هاتی انشا کرن پیشگوتنا دستوری ده تو نتوان تو زمانان تو چاندان قبول ناکه دوی جبوی دوی ذهنیتک گوره گوهرتن ذهنیتک آزادی خواست ذهنیتک دموکراسی خواست وره آوا کرن املی دنیرن ام بیجن کریارن دولتا ترکا داویده صمیمیت آوان ام وقتا که اموسا او بکن براستی دولتا ترک صمیمین نزیک نابه وکی ریبرو جالان یعنی بدلخی
ریبر و جلان و تفگر اوی دخوازه وی پرسکره که چاره سر بکه رخمه وی عمله دنیرن دولت ترک دوی سامیت ده جبو آویتنا پنگاوین حقوقی سامیمی نزیک نابه یعنی. بله از وسا جی دیسا پرس بکم مطابقاتا 2015 یا 28 سباته پشتیوی پیواجو دان سکناندن و شرکی گراندان دست بکرن نهاجی بحثا مطابقاتا دیسا زورم سروی داره مطابقاتا 27 آداره یا کو بریا تقریبا مهک بری هفدیتن شیبیه دو مهبری مببورینن وای سر در باز دو مه زیاده تر هری داویجی د گلانه ده هفدیتن شیبو 24 گلانه ده ناتشت کولورت خویا کرن پشتوی مطابقات ایرشکی نه نورمال سر سیاست هندرین یا تایبت یا مخالفت سرکه CHP و CHP لور کریمینالیزه کرن وک کودناو ده او درکتی پیش işte آلیین کو وسا پر دروی حقوقینه کنگره دروی حقوقی چه بی بی شوازی بدن کرن روشکی وسا درکت پیش قلجدار اولوج نو دانین ومن چوا دنرخینن یعنی ها او روش لدجی پیواجه آن روشکی چوا درت پیش براستی مروفت کاره وسا بیشه ما بخصا ذهنیت کی کر ذهنیت کی آزادی خواست و دموکراسی پاریس وره انشا کردن دوی پیواجویه ده یعنی دما کو مروف بریارن در حق و مجارا CHP ده مروف وصار سر دنيرة يعني جي وصار هنا كل سر هورد به مروف دبيناكو دسلاتا د تركيا دا بيجن وكي AKP MHP براستي جي نه لگوری قانون و رزگنامه خودشون یعنی اف سامیت وان نشان داده اف تشتک دن راسته لی یا راستی اف پینگاوا کو آتی هاته آویتر لهمبری CHP تقص مداخله کی دموکراسیه و هر وسا مداخله کی بیش نینی دالی پیواجوی دیجی جبرکو اگر هم بخوازن دا عالیه حقوق و دموکراسی ده هم پرسکریکا نافخوایی آکو هن وصاب ناف دیکن پرسکریکا کرد هن چاره سر بکن دناوا بیوان حقوق و دموکراسی ده دوی هن وصا نزیک ببن یعنی دموکراسی ام بیجن دا خویانین ریبر و جالان و هر وها دم پارتی ده جی هر وصا وکی سازی آمه جی وصا نزیک دبن یعنی ام دبیجن دموکراسی نه تنی بو کردن دموکراسی جبو هر PKK کی ل ترکیه هر امبیجن سازی و دزگهین ل ترکیه ل او کریارن کو کرنن کو دولت ترک و بریا دولت ترک دسالت دولت ترک دکه یکسر امتکارم بیجن مداخله یانجی لهمبری و پیواجی هاتی کرن مرو از و پرس بکم بانکین دولت باحچلی درکتنین دولت باحچلی هر د پیواجوی ده باندور بون ریوچونک د دادیار کرن هر داوی جی نرین دولت باحچلی کو درکتن پیش خالن کو پیشنیار کرن گلک کسان گلک در دوران وسا نرخاند کو باحچلی پر پاج ده چویه چما گوهرتنه کی وسا دا چکرین بری ده دج دسپیک و هر بحثا معفی هیویه کر بانکر گوت بلا عبدالله öcalan ور مجلس باخفه اگر دست باویج و پیواجوی نهاجی روشکی دن د پیش اون چاوید بینن يعني نها مقود قودن دولتا ترك ريفابري دا سهلاتا ترك لسر تصفية كرنا هفجرا آزادية وسا تخويا كرن او مقوهرتنا نيرين انجي جمرو وسا لي دوي دولت دور دا بريارة كي بده يعني و سیستما انکارکر یا کو 100 سالانه لسر گله کرد مشاندن بکن یانجی و ذهنیت و تصفیه بکن یانجی و امبیجن و رخصتنه کی تصفیه بکن یعنی دوی ورده بریارک بداین ورده بریارا دولت ترک وسا خویاده که کو به تایبتی امبیجن ناخوازه لگوری خواستکین جواکی اف پیواجو وره چاره سر کرن لی مروفت کاره وسا بنرخینه دا آلیه او پشتی که او نقاشن گوتنین دولت باچلی هاتن روژه
ام بیژن د عالیه خوی سیاسی و جواکی هن نقاش دان آوا کرن راسته لی د قودین خوین یا ناوروکا نویساوی و آخافتن وین گوتن ویده براستی تصفیه کرنا تنی تصفیه کرنا رخصتنه کی ده برچاوی خواه وسا وکی آموره کی شخورت ده شغلاندن لی yani ev cure em bêjin hewldan 100 salin tên kirin. 100 salin dixwazin tevger û serok û rêberên Kurdan em bêjin ji holêrakin tasfiye bikin. Lê di dawiya dawî de hûn dikarin belkî rêxistinekê tasfiye bikin. Lê hûn rihê Kurdewar, Kurdê azadîxwaz hûn nikarin tasfiye bikin. Gere dewlet vê bizanibe لگوری ویجی ام بیشن تفبگره دور ده ام دبینن یعنی سامیت دولت ترک ده آلیه چارسریه ده زیده قلسه هلبت رخ ویجی دوی جواکا کرد دوی ام بیشن سیاست ها کرد yani hevldanên xwe yan jî xebatên xwe wisa bide meşandin ku dewlet mecbur bimîne em bêjin pêşiya demokrasi ve azadiye de aliyê hukukî de çerçeveya hukukî de em bêjin yasayan em bêjin evên hukukî çê bike. Ez vê jî dîsa pirs bikim di aliyê ewî de daxuyaniyên Numan Kurtulmuş hebûn di çerçeveya peyamên cejnê de wî jî behsa destûrek bingehîn kiribû. Di nava nûçeya me de jî hebû xalên destûra bingehîn hene bi taybet ên destpêkê xala duyemîn sêyemîn pirskirêkin netewên din tune dihesbîne, zimanê din tune dihesbîne. Her kesî Tirkî û wek Tirk dibîne. Di van mijaran de eger destûrek bingehîn pêwîstî pê dibînin û dibêjin pêwîstiya me bi yek wisa heye. Gelo gerek ev çawa be yanî di vê mijarê de jî hûn hinek nêrîn par ve bikine baş be. Yani ez bu saat karım bejim devir de destura Türkiye hişmendiya xwe ji pêşgotina desturê digire. Pêşgotina desturê jî wekî serî de ji min gotî li ser yekperestî dijberiya Kurdan û dijberiya netewan dijberiya çandan hatiye afirandin. Xala duyem sêyem û her wisa xala çarem û ku ya ku dibêje xalên her sê yên sereke nayên guhertin xala çili duduyan, xala şest û şeşan divir de divê mi goya gere zihniyeta yekperestî were dest jê bêberdan. Eger hûn dixwazin destûreke demokratîk, destûreke tije azadî û destûreke pirsgirêkên wê yên heyî 100 salan biqedînin hûn ava bikin, divê li ser zihniyetekê demokrasî û azadiyê hûn tevbigerin. Divir de em bêjin 57 caran nasnameya Tirk hatiye dariştin di nava destûrê de. Ev pirsgirêkekî zêde mezin e ji bo wê divê destûr ji binî de were em bêjin avakirin û înşakirin PKK'yên Tirkiye sazî û dezgehên demokrasî û yên sazî û dezgehên sivîl gere tevlî pêvajiya avakirina çêkirina destûrê bibin her wisa zihniyeta em bêjin yekperest û dijberî Kurdan dijberî nete û demokrasiyê divê dev jê bêberdan. Belê. Ev müdaxaleya ser CHP û çawa nirxînin bi taybet ev demên dawî ku derket pêş di aliyê qanûnî de ez dixwazim pirs bikim. Yani di qanûn de tiştekî wisa heye bi rastî jî. Belê. Yani em wisa bêjin me got yani qanûn û huquqa Tirkiye hinekî li ser dijberî û yekperestiyê hatiye ew kirin. Ev yekperestî ne tenê em bêjin di aliyê netew daye her wisa di aliyê deshilatê de jî wisaya di aliyê qanûnê de lê wexta ku em lê dinêrin qanûna komeleyan li vir tê bi cîbcî kirin. Di qanûna komeleyan de jî her wisa aliyê xwe yekperestî yek dijberî wisa hatiye em bêjin dariştin. Divir de divê yani bi karanîna yan jî cîbcîkirina qanûnê jî şaş hatiye kirin. Dixwazin bi şîroveyan yani bi şîroveyên dadgeran bi şîroveyên em bêjin dozgeran müdahale bikin
ده لگوری رزیکنامه و قانون ترکیه جی اف بیشن دستوردان آن سر CHP در وی قانونه از او سادکارم بکرتاسی و سابیجم زی بردوام بکم جبر گرینگه بله کرم کن تشتا کو دردکوه پیش یاتی خویا کرن آنینا قلجداروغلو علی قلجداروغلو ده اف دا خویانی دردکن پیش پیواجویا قرولتای یعنی چوینا کنگره و دمکی بکشینه هنک علی جی دبیجن حاضرتین هل بجارتنین پیش وقت تکرن کو ev mijara anîna Kılıçdaroğlu jî amadekariya kî wisa ye hinek derdor wisa dinirxînin rastî jî rewşekî wisa wê biqewmil Tirkiye Valla mirov çawa bêje yanî di pêvajiyên devletên wekî Tirkiye'de wisa pêşdîtinekî hûn nikarin yekser bikin ji ber ku dem bi dem roj bi roj saet mirov dikare bêje pêvajo digihere Naha em bêjin desthilata Tirkiye AKP MHP dixwaze bi awayekî êku li hemberî wan muxalefet wisa qels bûyî dixwaze biçe pêş hilbijartinekî yan jî hilbijartinekî wisa em bêjin çê bike lê heya ku niha li gorî qanûna em bêjin komeleyan de ku li ser müdaxaleya CHP ew qanûn tê cîbcîkirin دوی قانونی دا دبیجه دوی نوبرا سی روزان ده قرولتای وره کرن جبر کو نهاری و بریا CHP هایی یا بریا 5 سالانه بله لگوری قانونی گره که تو نو 3 سالان ده تو بگهری یعنی ویره و بریه تو بگهری ده شرط و مرجن هایی ده یعنی وسط از بیجم دستلات وسط دخوازه که مخالفتا لهمبر خو پارچه بکه قلس بکه او صابچه هلبجارتنی اف پیشتیتنا کو وجی پرسی براستی بمن یعنی نه پیشتیتنا کی وسا رجه او کی مرجه کی زیاده جه هيا احتمال کی و مازن جه هيا بلکی وسا جه بکن جبر کو هشمندیا AKP و MHP وسا نلگوری ام بیژن رزیکنامه و ام بیژن خطا یان جی پیوان آزادی خواست و دموکراسی ناچه لگوری برجواندی خواه دنرخینن اف مجار جی از وسا تخمین دکیم کو دیتباریا و یا لهمبری ام بیژن هلبجارتنی دجیده بله gelekî spas Weysî Güneş parêzerûn tevlî bernameya me bûn ji bo nîrxandinê we ام جی سپاس دکه ji Kurdistanê silav ji were Silav rêz Belê em berdewam bikin nûçeyên me hene taybet heremê bi giştî rojevekî çawa heye em vana jî derxînin pêş li her du parêzgehên Sûriyê taybet Reqa û Dêrazorê lehî rabû li bendava Firatê ji ber zêdebûna ava komkirî deriyê yedekiyê taybet bi valakirina ava lehî hat vekirin Li ev yek bû sedem ku li çend navçeyên girêdayê Reqa û Dêrazorê lehî rabe. Hetanha sê pir têkçûne, sê zarokan jiyana xwe ji dest dane, çend zarokên din jî windayîne. Di heman demê de jî gelek erdên çandiniyê û malên gundên nêzîkî çemê Firatê dibin avê de mane. Ava Furatê zêde bû. Deriyê yedekiyê bendava Furatê hat vekirin. Li navçeyên her du aliyên Furatê av derbasî nav malan bû. Kolan û cadewek çemekî xuya dikin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. على السراء وعلى الضراء نحمد الله عز وجل على كل حال وعلى المؤمن أن يحمد الله على كل حال Ava çem zêdetirî 2 metreyan bilind bû. Hejmarek ji çalakvan û rojnamavanên Dêr û Reqqayê dibêjin, metirsiyeke mezin heye. Heger hikûmeta veguhêza Sûriyê alîkariyê neke, gefeke mezin li ser niştecihên vê herêmê çê dibe. دير الزور اليوم أمام كارثة حقيقية ارتفاع منسوب نهر الفرات أكثر من مترين ضررت منتزهات ضررت بعض المحاصيل الزراعية ضررت بعض الجزر Hetan ha sê zarok diber avê re çûne û jiyana xwe ji dest dane çend zarokên din jî wan dayîne. Her wiha sê pira li ser çemê Furatê gu her du aliyên çem li Dêrazorê bi hev ve girê didan têk çûne. Nihal wê deverê çûn û hatin di navbera her du aliyan de nema têkirin. Lehiyê erdên çandiniyê jî da berxwe. Êdî ew cotkarê gol benda Mûsimê bû, niha li benda alîkariyê ye.
جبرگو بندواریا وی بداوی هات و چاندنیا وی تک چو سازین حکومتا و گویزا سوریه جی دیمن تیمن هاوارچونه بلاف کرنه گوشبو آلیکاری کرنا خلک رقا و دیره هاتن شاندن لی آلیکاری لگور گوتی خواستن نهاتیه کرن آوا فرات بلند به رقا و دیرا زوره جی دبنده دمینه بله مجارا میدن جی لسر روشا شرد نابرا ایران و امریکای ده اف راگشیا داویه هر دچه راگشید نابرا هر دو ولاتان ده گرد به آلی امریکا و ایران ده به تایبت مثلا هینزه تر کورتر و برفرهتر ده ایرو سپایا پاسدارین ایرانی راگهاند گوان ایرشی بارگه که امریکای کرد. لآلیه کی دن امریکا دبیجه کو ایران دفکره جبر نزیک بنا هلب جارتن ناوین امریکا و نچاری ریکفتنه کی ببه جبو کوشر به داوی ببه. لسروکی امریکای دانالد ترامپ او یک رد کر و گوت هلب جارتن ناوین نزیکن از خما هلب جارتن ناخو. ایرانê vê carê êrişî navendeke Amerîkayê kir. Ajansa Tasnîma Îranê îro ragihan ku supayên pasdaran Îranê di saet 4:05 sibehê de baregeheke hewayî Amerîkayê hedef girtiye. Supayê pasdaran Îranê cihê baregehê eşkere nekir. Ev yek jî piştîveyekê hat ku Amerîka di serê sibê de li nêzî balafirgeha Bandar Abbas êrişek pêkanî bû. Pasdarên Îranê hişyarî dan ku her du barekirina êrişeke li ser wan ve êrişeke dijwartir li beramberî bê wiha got. Berpirsyariya encamên wê jî li ser milê êrişkar e. Laliyekî din doh serokê Amerîkayê Donald Trump got ku ew ji encamên siyasî pevçûnek dirêj bi Îranê re natirse û diyar kir ku rêberên Îranî şaşin gerew difikirin ku hilbijartinên navîn ên mijdarê wê Washingtonê neçarî rêkeftinê bike. Trump di civîna kabîneya qesra spî de behsa serokatiya Îranê kir wiha anî ziman. Ew difikirin ku ew ê ji min bêtir sebir bikin. Hilbijartinên navîn nêzik in, ez xema hilbijartina naxwim. Trump ev gotin di dirama nîqaşên ser çawaniya bidawiyanîna pevçûnê de kirin. Paşguhkirina wî ji bo zextên hilbijartinên navîn dibe ku fikarên hevalbendên komarparêz zêde bike. Donald Trump di destpêka şer de digot ku şer ve 4 heta 6 hefteyan bidome. Niha ev şer dikeve meha xwe çaremîn. Carînan wî pêşniyar dikir ku şer dikare di nav çend rojan de biqede lê paşê digot dibe ku dirêjtir bidome. Her ku diçe dengdêr fikarên wan ber bilindbûna buhayan bi taybetî ji buhayên benzînê zêde dibin. Ji ber vê yekê zextên xwe yên siyasî li ser Partiya Komariya Trump zêde dikin. Dibe ku Partiya Komarî di parastina kontrola meclisa nûneran û sanotaya de bi zehmetiyan re rûbirû bimîne. Di heman demê de Amerîka û İran di derbarê lihevkirinê de careke din daxuyanîn cuda dan. Televizyona Devleta İranê ragihan ku wan pêşnûmeya peymana têgihîştinê di navbera İran û devletên Yekbûyên Amerîkayê de bi dest xistiye. Di pêşnûmeyê de tê gotin ku li beramber vekişîna hêzên neşkeriyên Amerîkayê ji derdora İran û rakirina dorpeça deryayî ji nû ve destûr tê dayîn ku keştîvaniya bazirganî bi rêya tenga ve Hürmüzê de tevbigere. Li gorî televizyona İranê peymana pêşniyarkirî keştiyên leşkerî nagirê navxwe. Her wa tê texmînkirin İran tevgera keştiyan di nav tengavê de bi hevkariya Ummanê bi rê ve bibe. Hat nêznîşankirin ku Tehran wê ti gavên rêveberiyê navê jê berî ku mekanîzmayek berbiçav ji bo verastkirin û mîsogerkirina pêkanînê hebe. Dîsa Serokê Amerîkayê Donald Trump di civîna kabîneyê ya li qesra spî de ji rojnamevan re ev axaftin gotin. İran pir dixwaze ku bigîje rêkeftineke. Em hîn negihîştine wê rêkeftinê. Em ji rêkeftinê ne nerazîne. An em ê bigîjin wê rêkeftinê, an jî em ê neçar bimînin ku kar biqedînin. Li gel daxuyaniyên Trump, koşka spî bersiv da daxuyaniyên İranê. Serokatiya Amerîkayê li ser hesabê xwe X'ê diyar kir ku belgeya ku ji aliyê medyayê devleta İranê ve hatiye pêşkêşkirin tü bingeheke wê di rastiyê de tune ye û ew wekî nerast û bi tevahî çêkirî bînav kir. Koşka spî ji raya giştî xwest ku baweriya xwe bi to agahiyên ku ji aliyê medyayê İranê ve li ser vê mijarê hatine belavkirin neynin. Belê geşedanên dawî ê di navbera Amerîka û İranê de bi vî şêwazî bûn em bi İranê berdewam bikin. Zexta İranê heye di yekem roja cejna Qurbanê de Komara İslamiya İranê sê girtiyên Kurd bi dar vekirin.
ew her sê girtî jî li Kirmanşan Omhabatê di nav zindan û girtîgehên Îranê de îşkence û biryarên cezakirinê yên nedîtî tên jiyakirin. Girtiya siyasiya Kurd werîşe Muradî ku di zindana Evînê ya Tehranê de ye herî dawiyê ji mafê axaftina bi telefonê bi malbata xwe re jî hatiye bêparkirin. Saziyeke mafê mirovan jî dibêje bi tenê di 12 mehan de nêzî 1500 kes li Îranê hatine darvekirin. Sûcên dij mirovî yên desthilata Îranê li dijî gel sînor derbas kiriye. Di roja cejnê de desthilatê sê girtiyên Kurd li girtîgehên Kirmaşan û Mihabatê yên Rojhilatê Kurdistanê bi dar vekir. Li gor çavkaniyên ragihandina navxweya Rojhilatê Kurdistanê girtiyên hatine bi dar vekirin Saman İbrahimî, Elî Şehbazî û Abdulkadir Resulî ne. Beriya ku her sê girtî werin darvekirin, rêveberiya girtîgehan ya rejima Îranê nehêştine girtî bi malbatên xwe re cara dawî hevdîtinê bikin. Li gor rapora salane ya rewşa mafê mirovan li Îranê tenê di nava 12 mehên dawî de herî kêm 2488 kes ku ji wan 63 jin du zarokên dibin temenê 18 saliyê de hatine darvekirin. Li kelek darvekirinê zextên li dijî girtiyan jî her du min. Girtiya siyasiya Kurd werîşe Muradî ku li girtîgeha Evînê girtiye ji mafê xwe yê peywendiya bi telefonê hatiye bêparkirin. Ajansa nûçeyana Haran ragihand ku piştî werîşe Muradî li hewşa girtîgehê duruşmeya dijî pêkanîna cezayê darvekirinê bilind kiriye, ev cezayê qedexeyê lê hatiye birîn. Ev suçên desthilatê û bêevlehiya domdar bandor li qada perwerdeyê jî kiriye. Di 26 Gulanê de serokê rêxistina xêrxwazî ragihand ku zêdeyê milyonek xwendekar li Îranê ji perwerdeyê bêparin. Her wiha ji nava milyonek xwendekar 2808 zarok dibin lênerîna xizmetên civakî de ne. Derbarê rewşa van zarokan de rayedaran ragihand ku ji bo jinoveyên tekrarkirina wan di pergala perwerdehiyê de li ser planekê dixebitin. Belê zexta Îranê li vî şêwazî wisa derdkev pêş her çiqas di nava rageşiyek mezin de jî bê zexta xwe ser civakê ranawestîne bi taybet li ser Kurdan bi hişkahî diçe. Niha rewşa Iraqê çawayê di nava vê rageşiya şerê Amerîka û İsraîl ku Îranê de diqewime li Iraqê jî guhertin çêdibin. Biryarên nû tên standin. Herê dawiyê jî hêza bi navê Seraya Selam bi biryareke fermî a rêberê tevgera Sedr hat helweşandin. Rêberê tevgera Netewiya Şîe Muqteda Sedr veqetîna Seraya Selam ji tevgerê û tevlîbûna endamên wê li nav hêzên fermiyên dewletê ragihand. Serokvezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî jî bi biryara veqetandina koma çekdar spasiya Muqteda Sedr kir. ريبري تفجرا نتويا شيعي مقتدى الصدر بداخيانية كيف وقتينا سرايا السلام جي تفجري وتبليبونا اندامين ويا لنافا دولتي وبربرسي قشتي بكاتين لشجري راغهانت مقتدى الصدر ديار كركو اف بريار جبو برجوانديا قشتيا نتويي هات يداين باسكين سيفيل انسر بسرايا السلام و جبو بروجيا بنيان مرسوس تينفاق هستن هروها ويبي تباراغه چك جلين فرمي سرناب آن تشتكي دن بمينن. هروها دست نيشان كركو أو هيفيدارن حمو بيكاتين حشد الشعبي جي فرمانا حزبي وطائفي وقتن. هيجايا قوتنيا بو سرايا السلام باسكي لشجرية تفجران التوية شعيبو كو بري وكي تفجر صدر دهاتي ناسين. سروك وزير إراقي علي فالح زيدي للسرفي مجاري داخيانيك بلافكر. زيدي داخيانيا خدا پسني هلوستا مقتدى الصدر دا و ديار كركو افقاف جبو پشتگريا سازيين دولتي و چپساندنا رومت و سروريا قانوني پيدوية كابنگهينه. علي فالح زيدي آني زمان كو انسياتيفا مقتدى الصدر جبو بهيسكرنا آراميانا تويي و چپساندنا پرانسيبا سينوردار کرنا چکان دستي دولتي دا گلكي گرنگه. سروك وزير إراقي بانگي حمو كومي دن این چکدار کر گو همان ريبازي بكاربينن و اف پیام دا. جبو بهیزکرنا آرامیه نافخوایی و چسباندنا پرنسیبا سینوردارکرنا چکان ده دست دولت ده با اف گاف گلکی گرینگه. و اف کم دبن سیوانا دولت و سازین فرمی ده بخبتن. داکو پارستنا عراق و سروریه ویوره گارانتی کرن. تنه دولت آلیه رای داره کو چکان بکار بینه و قانون بجه بکه. سروک وزیر عراقی ده داویه ده راگهاند کو اف قوناق حوجه یک خستنا حولین حمو آلیان
و به پێشخستنا بەرژەوەندیە بلند ئان شتیمانیە عێراقیە. بله مجارین ما سرکی و کتبون روجه ایرو بیشه وازی بون موانا درخستن پیش حیا سبب بمینن خیر و خشیده نه بخاطری و